phi bara ni priang subhai phi shakani ka program changi ka bangi ai karteng ka merging mut ni dan hang ni menta ba kiting shop ki puran jong ka film khol bawa ki blawan ra but ai ya ka jing im yakini ki characters jong ka ni ka film This will be play one chakani ka program bani ai jing mut lang yangi ba ki audiences kumno ki experiences jong phi ka long ha ka ni ka film de menta ngakwa ban kali ya iwe na phi kumno phi pen khret ka benta ka ni ka roles jong phi so ba Frankie ka we ka ba ngala jios mo ha ka dei ba ka jing rung jong phi sha ka film industry it's kalong ka very interesting story the la ben tu english phangata kumno phi poi sha ka industry di siang modere mangan poi hadok anero di tang hakwai sini ba dan di ba tak keteng ba pira mawa iwan be yang ada dia ngadang nya asti mod lagi dan kau dah dia mai ba apa ai lah hap tiarna dah sti nama dah ada yang iba pun shooting film dah hadir tu film tu menang fi yang tas persang dah hadir atongan perhat dah hadir tu yang seperhat kan cuma nombor phone tang tu yang perhat begitu kampat tu kenapa kin kêu mati Thằng bốc có muốn tambah kin Dan bốc là ni tambah kin kêu Februari dan kami yang ada kat mengalai benerap tang kumta gai dah hadir tu telefon tapi angan persang dah hadir tu gai natungai kenduk si ba kini jading dok ma kenduk itu yang ngai kumta ta di tu ka film tam bang bapak ni ada perlu pergi tam ta di saya dan lang tak kat badan tak ada wing sampai kan pun lagi tu kan mau kita masuk. What did he buy? Support bagi badan tingkat itu. Ada ting sisa masuk lek siapa man sih kan? Dia kan support saya mah. Dia kan itu saya ikut kado. Itaro kile audition hang po tiga lady hadir pak mah te napat bakalek ya tu bahaya ko dari music video dengan penbuat lagi yang kuat Push kay na din. mas ngunang na yang di panel to persama pe kong persam ilong kalong ile mas lehila siya selek nahi ile kuni di film atau ada jom Bobby Kine Namula. mama dari Bobby Kine tu la simbentai tahu film hadir katu la yo jom ba Kiki Karuti hadir jom ba Kiki Karuti la yo lumba John Lundon Mosundrang itu li dan kabret dengan late drop itu dah kata puar yang kedua ibai artis mah perlu rilis itu film te dambak lai ba kemdek Kerjaan kemdek bagi bantri. karena yo padang tu dengan pas tu sungta yo tak acting tu nomor bakal yo yang keren tu yo pai sini pai saya pai itu next nang tu ngayo jogi ba pirai tu ka slipar Bulat ni dalam. ya dalam tu kamu ke connection satu baca ni lang kala ngam jeliu bare suruh tambang ini kendu teh ka ju Ya kecil. ka shooting jo nga ka dei we ni sia we Ngabi ni ti mo. hai kaju Kimpa teh haji. Haji sejam. nang tahang tu kijat ngala sedang mo ban sutu ketika acting jadi kemlu te kabanga kham sutu ba ka de ka ne ka khor na kham yo kham bon khlia pi rul ne jogi sar ke ni lingdo te hang ne pat ngala sutu kan pleng ka acting di ban long tu tamba kadang long nengkong em long face lots of problem tentang ngala concentrate ya ka
body language juga ngaduna no segi dialog la concentrate segi dialog segi niki expression juga kemat pat laklet no pun kita problem ya do Andre kadang ni kan dong ya Kau yang dia batin kamera. kau long pempat di face long ku teng la hai tu por ba phi kum bakala kum phai no kamera ro Teng la concentrate pala ke script la dia kata kau pentar bang keren la kelat no tu dapat kala chin no kau main macam la kelat no pet script la da phi concentrate ya ka script ya attitude ki ro klet no long lumar ha ta kadur no long dang kong na Yang dia kau naman nila fokus pala dia dialog. Iklep no ika expression. tak nang tu skis nangwan te ngalik lek hayeng tu ngala persiang benar kan ni kebentak ngasim ke bentak ke bakal kuat dia te nalik sim lek surok ay lek bentuk sedem gitu ngapraktis gitu ka face expression dia bagi attitude dia keren long la ya tu kecil em kaya badai the character jompi ta ki tan tahi ta diga mga sim experience lang ay so kung lala pa dia ngasngo pi karukum manjo pi shakanika kanika industry long banding confidence sports person so you're well known kata de kumno pi sngo pa dia ba pi one long pi la long ba pi divert ya naka sports. chaka sports chaka pen Kau first dek kamu ban. Nado ni kong hinga. Iam be ika sports sih nomor bang la yo medalist room. Yo ika silver medal ke national game. Dia ngade jongki archery. Dia hadin ngaru beli kai archery macam apa in state dia hadin dalam nang tu ngade state basketball room. Tang balong ka iam jonga hite de archery. Nado dang sedang mo. Tengah dan be hasai 40. Tengah sedang lekai. Nado dang kam kena hi. Dia pol pangadap kan riu na kan yos nang non ra silver medal ya ka Meghalaya national game on dala adap nang tun dala ya patelong kampoi ken masinuru dengai kendo isa arif mukem dengai join bagi ha ka industries pi kan model dengai don bagi kum ba south nam san nam hi ngasip ya exam and then kitu catwalk kum model kitu ki so kamu ke platform Jofi kalau ada public platform kan nado dang kena hadin dalam adem nang tu pat di kisah khot yang akan film first ada Dudarshan Raymond anda Shisha kadang-kadang kam kena ini kadang Kasten kum tu 11 12 nadang syong dia ngalak apa yang tu ke film pat ada tu tinggi jenjar ama yang email ba ndak lain ba family kagab no kagab long suddenly kasi long silent no te ngam yo te ban grow up hakal even the sports ne kari film industries ne kala asyukut no nama ba nak la long fokus be yang te te hadin dala adab nang tu pada kala ya kum tu te ngasa yo yang kai ban join di films there's so far ke experience of from lalo kum hiatus mah ba fisham hiatus ya katuka por ba fi kum ta fi focus na shaway te kum nu ke experience menta ba men shwa ba kalong pa pair kum nu men shwa te kalong ba kan ong kum no ba men shwa te nga I got a mother 6 ma long nga yo na email ba pang tang men kirum la ki hen men ki no I mean in the film industry long ya kata ke ay long na du bangan hap sedang kay for people but mentang hap tayo film maka men shwa long am yo concentrate because hayem baik te kala long baik hayem baik kat banga kat banga ya cilenti kalong baik banga hap focus baik baik ani paran men banga penbu skol hinga long everything kan hadin jong kata pat banga wan hakan ka film industry pat long anong kum stunat kan namar ba nya kendu new friends for expression te long kum ki film su ni dan story mo kum ka story jong fi kala banya hap na anga story jong fi la banya hap na ini tingi dan hakita ki experience ten ray dang pakat pat banga don hakan ka film mentas kena bai kendo ya iba keni dingdo jadi dok mah ngamana paklang ong ding dok iba keni lingdo te sebenarnya ba ka expression jikine te ka sadon sa film lingki rungan sepeni yang tu runga main actress hi ke kempat release ya tu film ka dang dan stang kan dia hi te sebenarnya ben kendo ikini ki team jang kini ki sebenarnya palat so ka expression du ka pair ba
Te suka weru ilong free ba long stonat banyak keren kai ru mentang kai no. Tentengi le pagi bayu telabun kan bakren kair. Mari bakren sisa. Lawes kapur tengah bayi keren. Te ikong bana pri phila. Ka ta kamu ke experiences jong fi ka bala ya de kisnam ha ka film industry. Te ngamat lang ka long kumno ka character development long kumno fi penwani kito nakaway ka role siya kaway ka role kumno ka mindset jong fi ka long hang kata ka puat kumno ba fin prepare nga te hakani ka film industry hi long meningkong te long ngam poi perkhat bangan ngam poi hadu ka uni uput uba menta ngin long kumni kani menta te namar ba aki tugisnam ki arhajar pra ki arhajar kendai dan iti basa macam idang samla tak poti yang bani audition yung film jong ba perdim atau puat ki ai ka kerteng production ka red chili kita te ngonga ni ngan lek mno ngaro dang kun temo ti me ki khele elin bot ya ka ba pliwa non perlok ngan let ndalet te ki le audition hang ni po youth hostel tu te ndalet yang tu te ki aduna ki ni bakam lang ba te kita ki we lang ki long yang ki kong lek mo ya dan kam beri oni em pinga kramban ngam dan idea ngati ngam dan kata kecimut bang ngalek ngasuban bot mo ti tai ba ya we dengan ki ele la kale mo dan besok te den wan kiawan ke chukang switi ke mi sabar ang dan dang edan hibi ti ok kanya ngaro pe film le lang mo baduna beriau te tengah le lang ala persan tengah le ngaro sepo te dah den te la dam tu yang ta apen sa te tinggal mi no te dah den nang tangam pe berkat por poi ka phone ita iba kwa ba pli ban let ikam sha selek ngasha selek ngala kan tepi ngala sa ko ang ini ngalle aku mno kan talo to so kagel ru kada no walang first time to mala biru tipon orang kham khna da next day tal ang pla iPhone kay ang man hawan mi mo habi kan mala ti finga shukuyo ba shukuyo ni antran ko no kan long latar khong sa kan kishin betul walang mi ka chito yan tala din lang tu tala ya batay ta skip iki ta ngila ya aslang ka shoot kan ta tenang ta kan nga ngayom sim kita ki bedi lang pada kila ya ngila ya yo perlok ti nya lebih mo next mission ta kan kam susna la nang late tening kong late po dengan nang yo ki shots ki barit tu kan belum ban aki ki pat ki mir ki pat ya ko nang malum malakam tu kan tenang tu kan suki kan nasa te kan du si ba phira mawa te ai ka tu ka film ka ba ngastu ka khampau nga ka de ka tu ka film jong paila kan tenang tu ya kan du si ba kini te jong ba ndor te ki ba bun i pada ki siam bangan kum ni la kamrang ba ko tengah ya bi pat jong ki kemi kan Hakisha tu film nang apet tang mga pat itu hi. Dia mengibat itu. Dia mentab la bon ha ki film. Kimi bet ki bangi la de shoot ki ban serli Sudan ki bangi nang shoot nang ni skmat ki banang ablai. Mate ko weru em ba long da phi khat pat kum nu kishen ve ma dan ki ve em la khat kum tu ki ong ve in ko meng actress ve dam tre ka tu dam dan ka tu kim tre re kum ki artist em la da namal kum ki artist ha ka team ni di bandan team be te tang in main actress ve main actor te kam la em la ka film ni di bandan be em mo ki ban kan ki ban real life tu bro temen hap samla ni ha so te na ta be shim ban be long kata long isngo thu be te long si sin hi badan ha film industry lada long kumnu ru da iPad di ban shim be na makidan katu ka chingthang ban ak film te at least long na tang yo tang i bentai baru la dei ban comment te yang ta ken por yung pit kong banangin ai fi tang ita mo ida karakter no biang ba tang ba yo ban shim te ka we ru ngasuk comment na mar bangay ni dor hakit ki por banga nang ban ya shoot dengan pit bat mentak film sikila nang kiyo lanang kiyo te ki kon samla ru mo ki babon ki dan la ki jong bisa te ko mangi mo rumah ki kemi ki pang peni laki jong bisa nang mi film mental ni laki labun kila kio ba kilong sinar kila bet long kum ha ki por kam ban suam
Ngai Ki mati. skrip ti ki shoot ho ba. Kita kipo le Dia bangan nak ang aning suak kong bed le am day. Raymond and the shati film to darshan ni to te su to small ta. Dang long bet. Dang long bet totally. Zero bet te ma tan e tem dan ba kai dan ong le kum ta. Kabriam ke jenjar ba. Na kan mau ba shoot ya ka unata ne. Entai baik ba Pradip lo yang ngapet mah kemana wan pej kamera mengapa akan nervous Hai, kumpet. lai long Biak ni. ready nak mau ban shoot ngapat syang pej kamera pej kamera P dan experiences haka theater ne ningkong dia ngamai ban kaliya fi kalong ke jingya pair karukum haka theater but on camera. Haka drama deh. Hai. Ladang ni bakla em. Hai. Nila bakla vlog. Reka film nila ban shoot. Hai. Reshoot si kejo. Reshoot. Hai. Te balai ngalai boy ni ka drama ru. Nadu mencuat film. Nadu mencuat film deh. Perfect TV deh. Dan TV berat. Belum. TV handai. Lagan mai itu. Hai. Ngasih kuah ban rumah TV. Ngomong megan rumah TV kuah ban long untuk teh, kuah ban long teh, kuah ban long aktor teh. Kami nang tu kahuna piar he. Kuah ban long teh, kuah ban long aktor teh me. Megang cik biak itu di balong dalong tak. Kuah rum teh me. Kuah long teh. Nang tak kami. Kat bangali shooting, kat bangali audition deh ngam juyo. Nomor balik bangali kot. Yang lingkot ulang dia buntakan dia cer kan bang aqua pelan dia glamin em ki menfadan di lagi Hai. dan lagi ngasat ka ngayo kay ngapin ikay parlo kay bit nan li pek ne ngam habisara ki kay mete metrim di mo tama tambah ki pria dengan audition mi ki ombek bam lingkot pelan mi ha role ki ban aktor tate ani ngasosi ba dia hadian kawan em ke reels Hai. kawan sa reels untuk kan la persamanya ake sekhod ba ma sekhod jerry untuk sa reel to kan la nang one on one thing don ko pada porba lockdown pada nyesna kai film te short film to itai samla jonga ka film ni itai samla jonga ka pa strict ba de ngapa nang li kendo be I hadian ban khana ben masa marcha kita presop lawan pa mo lale ngapa nang yang mentu ngabe I ani kete lawan talawan be amo oi pa lawan sana nasa mang kasi li kendo be hadian ban khana ben di hadian gumtu pada dang agi kita kawan satu Hindi malum betul deh por lockdown ni niya geliak ka kato di hadian gumtu pada dan bai tengah kendop dei bakeni ding do di nga agi ka ikho de ngaban agi ka rengai ani nga balong gunda ba wa shooting si ba kalau kita kan dia untuk di layu iya ngai terka karakter jonga kayak hap katu di sekedi beri khot beri ngasa ka khor kan ka khoru kumtai to gum gadori kumtai kalau dia minta glabun bagi films beplaya out deh dia the backbone of movie or a film dia ke script dia kat kum ke experiences jong fi kalau kumno ka jipin biang yaki scripts ne kumno pi pen kre na menta ki roles through scripts ne Yang ada kidan kini bawa kod ak film an dan ki bai script lupa ba kidan ki bam ai jenjar ha ma ki ba ai ngila ala aban pen kre te long ki bam ai pan te ka jenjar kini ban syukran kum tu maka tin kasih ka ha ka bangi syukran ka ya ka bangi syukran bakat hak kamera pat bangin face ada kem ai ka script am ka ha Suatu saya ka script kan mulai yo saya ka script. Kau itu study itu telah suatu kai ke bentar bang tu. kadai kata ka jing syama long kami bala ya tai ni labon tu film tingi syam ki script ru lala ki jong nong tho lala ka jong ka jing kwa ka jong director ma te ki dan ki script ki baki ki tho ngi tik teng
ni keluma ngimla ban keluma itu kesintan teng yaban at hiru ang tu te katar umnai bangi hap kelipet kan ni haban batai ikan ni kalong ta ngam sulong ban ngam su kamwan kata kesintan de kabangan sim itu karakter teng haban pen bet itu kan ya te kidan bene kini ki bang batu script mo sen bepile ikan ko kam filamut batmui ka kam telong le janai te katu script ru sima to amnong basu tang bala tho ala byang su ai bet te long pi haban perkhat haban ngam sani bai to script te itu karakter ngayo ikatu ka benta ka bangan sim itu karakter jok ngan haban perkhat ikatu ka ngala ka man pen urlong ya katu karakter ke demand ka jong pi ke kadi kata ka we ka meeting hi kadi ka script hi Ka script hi. ka script pin su khat bet ale pi mi na bari ya kum nang ya don ayu hang tu mule ayu punya ni sanu dara kadon ka script la batai pi film mi film satu pi na ble kum tal ngir mi satu kan kata ka action juga jengin mungkin pendiang ya kan So kalong ba ka script kalong ka bakong san ba in preparation for an artist. Nadang yo lupa ka script in pulish fa ka script and then kumnong in one ka expression de nadang in film padla ka dialogue de ka script kamun ginom la ban de ka expression dan ka benta ka bangi haban ya haban susi dan siang pin hab yam dan nyam kumno na ka ika benta bangang haban yam dengan haban tip kan Banyak beriamnya berkomen kemudian ketiam ba ya show ne ngapang ne ngasitong ne kalau haban sutu kan na ka ika benta ka bangang haban yam dila natip lupa ya ka benta ka utu upu khon janga lani ka khon janga ka dan ka kalau in accident lani yap mo tengok ngat yo kan ka emotional ba ngan yam ba Teng kum tu kila phawan kila len kila ai phap puli hang tu ni puli hang tu ni ngin ready ne. Long at the same time it's not easy ta. te menta ban haba nasim benta ku makan ni ka film ronde la yo rupa te ka tu ka jing ya ka script la yo rupa ku no ba prinsip benta ku e ru ba sung tu rupa Character sketch. ta kan mga so ong pi mane ngan aya nya sung pen le ala tip mengandai u tu teng la dep tip tu long kham suk ratat hi la de mengadai ha kata ka role ku muta karakter tengah long ta long askunang kan ban practice ban pen le dom la ne ban le i ne kunta kita tengah so ta ka de ke badan kam hi ban tip lupa ya ke ban ta mengan hapsim kan kham suk ta kamsuk long bangi pet mentar ki film kasih jungi kila nang kiu tengi rungi kwa ke bangin mangin pen kiyo le kham ha shu gitu Kam long perfect. ha ka jing sisa ling padon long padyo jing hikai mo balik ni le la long no tu ni start mo ni dapat khat kan training te lain ke script tak bayo lupa kum ni kum ka ni ka khor tak long langsung tu wat ngi ki bam pat nang rulong aktif te oh ngan sim ka tu ka benta jong ka tu tak mod ke hang tu ngadon kam mangan long ubak muta ha ka jing sungo jong ha em ka jadi sha Hangir kalong kum ta ni ku ba te pis. long yen ngin ya pet ma ki we ki film ki we ki rin dei ki biang kum no ban ai training ya kite na dong sedong hi A to Z tengi hang ne tengi sulong para mangi ban tengi su puli su ai bet ka script ni su go through bet ka tu ila su thu kan kum no bangin prepare na banta ka tu ka karakter ka ba to kwa yang ka tu ka karakter jo ni haban le kat bala ni penhun ya ka ikeng angnut ko jong u director ka tu ka script kan ka ni haban Kamu ka character sketch ka dik ek bakong san apart from the script. naman mentala dengan tip ya ka story jong ka tu ko mo ya ban go through ya ka tu kan ti sala kan ban pen tikam ya ka Second ka outfit tu kadan kam he nama teng ha ka character jini teng bun ba dai ka scene bangin sen kum tu mo kum kasi it kem sen shu long ni dan kam te ban pen e at least mo traditional tu mo culture la jong at least ni dan kam ka tu. ti kidan kini ki film mo teng kata ka jengkwa jong ka script ka tu ka puran kadi ka baduk bajenja ka yeng bat ka tu ka ayu ka jenglong jong ka jengman jeng ka ti kadi ban long
natural mo dai tu kayen ka balong bam dan ite budget baratai ulok le si ba bela bro dai ka tu ka actress be la make up la sao la sa ni deng siar ni ka tu ka long ka isi te dai ba ong ba ka tu ka karakter jong ka ban i baduk ka kan di ban ite hakariam makibri rusi kan long natural kan hakariam mentangan ong banga susi ngan priaman le style ngan susi diulok siapa kami kudu lawan ngan yam bat ka make up ka style kalong unrealistic lemat kalong ni kasi kat kata mo ka kat kum ka karakter kum tate ka outfit ka di ban long te ya so kan long na chicken berarti kan num dan efek kina siliang na siliang kan long normal te kan kita nak di ba pedro long kinte kalong relatable yung pe kinong kumno le Atong beduk tambah karyam hidan hi film balong ba ngar ngadon lang kan long man pen ong ru kumno mo tek perketuan kalong long no kumni kan haba kalong hak takadur MP ba simbentang tu long snu daerah ndak mat audience semua kini dan ong ru mang sung nuot te nama along noi la dia dang long napo jeng kita te ketu ong tip yo tu director usna tu ka ibiang ta tamalong jeng pet iwai pada te kidan hi ba wat mo ya kadaw ya katenrai bat kamti teng bak laru lawan kasin kum tu dan second la jubun ni usnyo teng kilem tu ka fasin dan second kila no dan la jui hate pun ka kasin kum no tum dan banyak kelong tum la fasin aga ju te kasin katuru Trika way rupa bangya ni trikam nya kan ka film production kade bangilong niya telilang niya sutu tinggal rai ka sutu jeng mer haka to tim kan mateng nga madini tong niya biang tingi iya itu i ka komle ni kam ilang ti thut na ting yang ngam tresyo ban simentang tidak kita ba buat yang dangi ong bangi ni wit i dailong pensutu tele kini banyak tli banyak sim kan itai pani ke jingtuna jonga to ka biang ngai itai itu ini longinnya lumlang ini tailang kan kidon ki ba da ni batai kum tu dan ki ba accept dan pat yo ba dan balong ni langsung start langsung profesional banget Kadeta. Along profesional kalat dailong bikin de ka kum ka character jong PM ka role ka pi implementa hakani ka ayu ka film ke ka ba fi relate bhai la dia ka ba fi pisngo bet ba kani ka character kani ka brio ka banga ak kumaka ka dan ka jo ka jinglong bat nga long ladangi akha film snow kumba ni dei kalong kum tahi ndai habai ngayo mo ban ak no bangat na yeng na hakani ka film te long kum ta ngala mi no na yeng e kum tu la dan ki e game tu ngala ikan du na ini na ana tingla e song dukan lang no kum tu ten ndai hapo banga pe itu benta bangan akpan ngalong kum ka tu ka brio banga dei sisyahi pan cantai namang ni hapan penlong hi masih sim mila sim ye tu ka karakter ni sutrai te ya tu ka kam ka bangi sim kumala ban set u director hangi bangi nya kum ka su ka ngi sutrai ke tu gila ban long bet bangin kumba ong ila nama ba ni so we kumangi dei sha bete ke tu kuma ba kan ka benta ka ka bangi song kan ya di kiat ima so bangade sisang tu te ka jing ya keran ka jing ya huri hura mo sebab makalong kung kaja itu ingin so di bawah makan isi up dan isi long kampanye sebab makalong sisa yang mana berkat no tu longkum ya kebentak mengasim bro ngapa yang tu nang hakar real jong hang long betang nong rap nong egim tu ring tu pat long way invincible businessman yang lalong way pin lagi nong rap okay handai kalau long ha terdur kayaknya happen long ha tu kum tahu businessman tekat kat bahasa real life pat kam dei pinjam tu pat ngahap ban penlong mangahap mamudur ya le dia kum tai kan ma ngadi utai kan
kasawan. But hapo ka hatuka film deh hapo ketuka jinglong jong ki character deh. But ka jinglong jong pi ha perthai ka dan ni am ka jing ya nong kom no ka similarity te. In which aspect kata ka similarity ka dan hapo ka itai character bi di character jong pi. Ka compare nomor ba apa real ba film ngide belong nomna ka attitude kom ketuka ba ak kemang ang hapo jong businessman ngalong isbu kom nong tere tang ngahape kom no maya yang kemet ngide belong breu bataf kai kenapa daja ya businessman ngahap ngahap protect ngahap kumda ngahap long taf ngahap pek ni buan kumda kai ka favorite line lani ka jingkran ha ka to ka film ka jong pi ka bistanat ha ba pi perkhat bet wada pi pai hayam kana film don't show on screen ru ba pai perkhat bet which line or scene Ngate mas tenat hang ko por bangan yo show in ka debet ani kala yo ai ada. Kala lo pun real de kum bangala ani la da thobat kemut bat kemat be to tengah tenat ha. Ngate ka kapat ang tu kadai ba ngatim ya pulit namar bakiwan kendra be hing jong am te sabang along ki babun film ngayo ki ba bla 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 ba ki ba duki ba yu ki ai bi yang ada katuri tengah tim yu tu pulit tu along bet ko mga ya tim si syate tengah tim sulami kentien yu dalam untuk si nga phi te ki kentien yu bambi ang tu pe yang ni la de la pen mi ba namar ba ki show asir tu kena ukon ba ri te mo te rong la ai denda lupas ba kini pulit te katai ken te la yo ayo la men patim tak ngatel lah ben atim lah blas bi tu ki Jopi Mencuba dengan dia nong tre jong bosman. Dia rin kutu pada ngikwa mo bahkan kiu kam kloy ngiru ngiru spa lang. Dia nong tu pada ngilu tie no dasan. Dia tang tang ya sya syo no. Tambah kadang bun pada. Nang boni Kadang bun tulut rumah banyak tulut ru. Spa lang. Senat syo lah mi Makin mo. wan ke po. Jopi ba Yang ngapan nga kam sngo kan mau ha kam ni mo. Ha ka jing sisa ka real life ngam judi secret. Ha ka por bangi shooting pat kum tu ladan bun bangi di secret. Teng hadu la dep kum tu rung la sngo dap tu la apan kan ru so jo te kebentak ba apa ni bet bangi di secret ka tu long poi hasyeng us mas secret te lengok ko di secret selong si kini kikol la di secret ondai ngam ju di secret tengah kermawi tu ba long isa di kermah ngam mangam ju di ring peni bet mangadi ngale ko ba di secret ki bon ki bentar ki ba long ta ada film te happen ba ngadi secret ta ba apa hajing baman kas ni pat Jumat kan pat Jumat ni ni Jopi ba tuai juga tengah setengah ba ada film ngayo pen at sedang bos ya be kun bos ya bos nomor ba apa thing ya te simple kapiar ni tu dawa sukhan tai ta Mentang ina push ke bakut jang kane kecing ya shangkai ba kecing ya kran jangi but ini kiten shok ki puran tengah ai khule phi ibai bala pelat por ban wan ban ya kran ban ai ki experiences jang phi ba ki khana ki ba phi sham ha kane ka film ngakermen ba ki pat ba kinwan ba kin ai jing kershan ba ki wan pet ya kane ka film andala release kat kom ba kajing pen biang ya kane ka film and release ha u banai mi but Hata cinema kalong ha galleria